So kule video ngizonikhombisa ukuthi ngilise kanjani, ngathunga kanjani leli phinifa. Ngizoqala kodwa ngithatha ama-measurement ami. Ividiyo engama-parts awu-3, u-part 1, part 2, no-part 3, wabuya wonke amavidiyo. Khona ngizonikhombisa ukuthi ngise kanjani. So qala sithathe ama-measurement. So lena i-tape measure inama-centimeter nama-inches. Ngizosebenzisa ama-inches lezi namba ey'nkulu. Soqala sithathe ama-measurement e-shoulder, amahlombe. Lapha emahlombe lapha ngizokala khona. La ngathi kuhlangana khona iy'ngalo yabona. Ngizokala-ke so ama-shoulders ami u-16 inches. Nawe ukale awakho. So ubhale phansi leyo namba oyitholayo. Bese sifuna i-shoulder to waist. So uma kuwukuthi awazi ukuthi ukhala lakho liyephi, ngithi uyangibo, ngiyathi ngiyagoba emaceleni ngilapho yabo. La kugobeka ngakhona iyo-ke i-waist yakho leyo. So ngithatha i-measure ngiyibeke ehlombe ngigcinise kuleyo ndawo. So eyami i-shoulder to waist iwu-17 inches. Ngifunani i-top length yephinifa lami lana. So eyami u-17 inches. Manje nalo sengifuna ukumkala ukhalo. So uzobeka lapha ekhalo i-tape measure yakho. I-waist yami mina u-34.5 inches. So uma ukala laphana ukhalo lakho ungasikhweci isisu usidedele khona uzothola i-measurement e-right. Ungasikhweci nje usidedele isisu njengoba ungibona nje nami. Mase uyabhala phansi leyo measurement oyitholile. So manje sengifuna ukukala amabele, kuthiwa i-bust, yi-bust le. Uzokala i-bust yakho uyibeke kahle i-tape ngapha emhlane iqonde njengoba ungibona nami ngenza. Kubalulekile ukuthi ugqoke u-bra o-right uma kuwukuthi uthatha ama-measurement. So i-bust yami mina u-39 kuyodiphenda-ke ukuthi ngigqoke u-bra ongakanani. Amanye ama-measurement i-around the armhole lo ngibona nje urawundela lapha la kuhlangana khona umkhono. So eyami u-16 inches la kuhlangana khona umkhono ne-top, i-around the armhole. Yiwo ama-measurement la ongasebenzisayo. Amanye engizowadinga i-length yesiketi sakho. So ungabeka ukale yonke ingubo oyifunayo ukuthi ufuna kugcinephi. Or uvele uqale laphana ku-waist uzokala ubude besiketi ozosixhuma kwiphinifa lakho. So ukala ubeke lapho uzobona ukuthi ufuna ukugcinaphi. So mawukuthi-ke ufuna ukufunda iphinifa-ke yiwo lama measurement esowathatha. Iyo indwangu engizoyisebenzisa-ke le for iphinifa lami. Soqala-ke sidwebe lapha ephepheni, kodwa uma uthanda ungadweba nje ubhale endwangweni. So leli engiyenzayo uyenze endwangweni. So laphana sizodweba i-back. Indwangu yakho uma kuwukuthi uyasika uzoyi-fold-a, uzoyigoqa kabili. Uma kuwukuthi uthunga i-back mase uyamaka i-shoulder to waist. Le measurement esuka emahlombe iyogcina ku-waist. So eyami u-17 inches. So ngimaka 17 inches. Lo line ophezulu i-shoulder line, lo osezansi i-waist line. So
Manje ngizothatha i-shoulder yami ngiyidivayide ngo-2 ngithole u-8. 8 inches lo engiwutholayo. So lo 8 inches ngizokala laphaya. Ngizokala wonke ama-measurement azoqala kulowa line lo. Ngimaka 1 u-8 inches. Ngiyathemba niyabona 8 inches lapha. Bese ngizomaka u-3.5 inches ukuvuleka komqala. 3.5 inches for ukuvuleka komqala. Lapha ku-8 engithe simaka khona u-8 ngizoyehla ngo-1 inch. 1 inch. Bese ngiyahlanganisa lama point engiqeda ukuwamaka. Yabo. Bese for i-back ngizoyehla ngo-1 inch. Uma uthanda ungayehla no-1.5 inch. Kudiphenda kuwena ukuthi uma uqala wase-back ufuna ushone kangakanani. So sengiyawudweba-ke umqala wase-back lona. Bese uzoyehla-ke nge-armhole depth. So uthatha lama-measurement around the armhole. So eyami u-16 divided by 2, 18. La kade sikala khona ingalo sirawundela la kuhlangana khona umkhono wengalo. Uzoyidivayida nga-2 mase uyehla ngayo. So uzothola chest line yakho-ke lena. So i-chest line. So la ku-chest line uzothatha i-bust measurement uyidivayide ngo-4. So eyami u-39. So le-answer ozoyithola ngithola u-9.75 inches. So 0.79 inches. So leyo number oyitholayo uzoyifaka lapha. Angisamaka i-armhole depth lapha. So le number oyitholayo ngithi uyabona i-tape la ungayidivayida. So uthatha i-tape uyibeka ku-39 inches yabo. Ugoqe lapha uphinde uqala okwesibili uyigcinisa ngithi igcine ku-19.5. Usuyayithola njalo i-answer yakho. Yebo, iyo-ke i-answer yakho uzoyifaka lapha kwi-bust line. Iyona le esiyitholile ngesikhathi sifaka lezi number calculator. Usuyayimaka laphayana kwi-chest line. Usuyasuka khona lapho i-armhole uyihlukanisa kabili ucinga iphakathi nendawo. Bese uyahlanganisa lawa ma-point awu-2. So for i-waist uzothatha i-waist uyidivayide ngo-4. Le number oyitholayo uzoyifaka laphana ku-waistline. Angithi uyabo ngiyadivayida lapha ku-calculator. I-answer yami le ngiyitholile. Nawo i-tape uzoyenza same thing futhi. Uthathe uyigcinise laphana ku-34.5. Angithi uyabo. Uyigoqe uphinde uyithathe futhi okwesibili uyigoqe uyigcinise la uyigcine khona. Mase uyabona-ke i-answer yethu iyo yona le oyithole ku-calculator. Usuyathatha i-tape measure. Uthatha i-tape measure yakho uyibeka lapha. Ngisabhala i-answer yathi yebo 8.6 inches yabo. Uyawufaka lapha ngithi yabo. Ubeka i-point lapha yale answer mase uyahlanganisa i-chest line ne-waist line. So mase uyasuka ufuna ukufaka idatha-ke manje. So uma ngifuna ukufaka idatha lapha ku-waist ngifuna u-half phakathi nendawo ye-waist. So uyangibona ngiyagoqa nje lapha i-tape yami kabili. Sengiyawumaka
ngithi yabo ngiyawuma, so ngithole u-4 inches, yiwo lo engiwumakayo kwi-chest line naku-waistline. So udwebani ulayini. So manje idatha lami liwu-1 inch, ngizofaka u-half inch phakathi kulowa layini, half inch amasayidi o-2. Mase uyadweba-ke idatha lakho, idatha lami. Bese uyawu-eda lo-1, angithi lo awuzothunga, uwufake futhi uyohlanganisa laphana. Suwu-edile njalo lo-1 kade wedatha, bese uyafaka u-1.5 inches. Ngifake u-1.5 inches for i-sewing allowance yami, kwenzela phela ukuthi mingamneli umuntu uzoba nendwangu esele for i-sewing allowance. Kodwa akukwazi ukuthi lingamlingani mawukuthi uthathe kahle ama-measurement. Lapha ezansi ngizofaka u-half we-inch wokuhlanganisa isiketi ne-top. Naphezulu ngizofaka u-half we-inch lapha ehlombe, sohlanganisa ngawo ihlombe le-front nale-back. So la ibhekhi-ke le, ibhekhi. Uma uthanda ungayikhatha on fold or kusike ophisa abawu-2. Kodwa uma uyikhatha ophisa abawu-2 kufanele uyi-ede sewing allowance. Sizothunga kodwa nobona mase sithunga, kodwa le ngizoyikhatha on fold, ngizosika uphisa owodwa. Kodwa nawe uyakwazi ukusika ophisa abawu-2 uma uthanda for ibhegi. So sengiyasika-ke ibhegi yami le, ungasetrese yona for ukwenza i-front, ngizonikhombisa-ke njengamanje. So nayi i-pattern paper lena, ngiyigoqe kabili. Ngifuna ukusika i-front ephelele, uphisi wase-front ophelele. So ngizoyiphina lapha bese ngiyayi-trace-a. Mawukuthi awunayo i-tracing wheel, ungayisika nje uyi-trace nge-scale uyisike, uzobona ngizoyenza nje. Uzolandela lento engiyenzayo nje lapha. Ngithi uyabona ngisaphina khona izohlala. Ungayisika kanje uyisike, kodwa mina ngoba anginayo i-tracing wheel ngizoyi-trace-a. Ngiyoyi-trace-a nje njengoba inje. Hhayi nje ngizoyi-trace-a mase ngiyenza-ke, ngenza lokho ngikhatha i-front. So yeah. So umqala awuthi ngiyisike, so ungayi-trace-a kanje. Mawukuthi awunayo i-tracing wheel, sika nje noma uqale phansi udwebe enye. So ukushona komqala we-front, mina ngisebenzisa u-3.5 inches, kodwa lo yi-standard u-3 inches. So akubalulekile vele ngoba vele uzoyenza leyo neckline oyithandayo for le pattern. Ungayisebenzisa ukuthunga ingubo, kodwa la siyenza iphinifa. So sengiyi-trace-ile, iyo-ke le ye-front yabo, uphisa ophelele we-front. Niyabo, I hope niyawubona. So laphana kwi-shoulder ngizoyehla ngo-11 inch, u-shoulder to bust. Kodwa mawukuthi awuyazi i-shoulder to bust, yabo i-chest line uzovele uyehle nje ngo-2 inches or 1.5 inches. Bese udweba ulayini, i-bust line. So ngifuna ukuthi idathi lase-front ligcina lapha, aligcini lapha phezulu ngoba phela kunamabele ngaphambili. So ligcina lapha, lingaze ulithunge lize lidlule ngaphezu kwamabele. So liyafana nalo 1 inch
So singena ngo-half we-inch la kwe-front bese sidweba i-armhole yasefront. Singena ngo-half we-inch bese uyayidweba-ke la ngoba phela e-front akuqondanga njengasebheke kunamabele ngakho singena kanje khona. Kodwa phela noma ungasebenzisa yona, ungasebenzisa le for i-back inkinga ayikho, kophuma into efanayo nje, just nje. So ya ungayisebenzisa le phethini le uthunge ingubo yonke nje, uthunge ingubo ephelele, hhayi iphinifa kuphela. So laphana unganyuka ngo-2 yabo lapha, unyuke ngo-2 mase uhlanganisa kwi-shoulder. So mothanda iphinifa lakho uligcinise lapha, noma unyuke ngo-2 lapha edatheni yabo nje lo line wedatha unyuke ngo-2 mase uyayihlanganisa. Ungayigcinisa nje lapho i-wrap yakho, ubude be-wrap. Kodwa mina-ke engiyisebenzisa kwi-centre front yabo lo mugqa phakathi nendawo, ngivele ngimake phambi kwawo, ngimake u-6 inches, u-6 inches kuwo wonke amaphinifa engiwathungayo. So uba-right u-6 inches bokuthi uyenza i-wrap, yenza iphinifa, i-wrap dress nephinifa ngicabanga ukuthi into eyodwa. Mawuthanda-ke ungawuqondisa ulayini uwudwebe ngathi i-curve. So mina ngithanda okuqondile ngoba kulula uvele nokuwuthunga lo oqondile. So lela datha liyafa, so i-front-ke le awubusathunga idatha lesibili ngoba vele alisekho. So ungayisika kanje ibe ngaka, or nayi-ke le mina engiyisikayo leya 6 ine-wrap extension ya-6 inches. So iyo piece uyi-front, so